rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Nutaba amaso, Yesu araje nk'igisuma nk'umujura. Yesu araje nk'umujura, ntabwo uzamenya igihe azagushikako. Haleluya. Yesu kuvugiye bakamuvugiye kataraza. Reka ndakubwire ko niba Yesu atinze gato, urupfu raje kwirukanga. Ese ni gwaza ruzasanga ruri tayari? Yesu Kristo ari mwarimbura anyuze mu rupfu, cyangwa se binyuze mu rupfu. Yesu Kristo arimwo arimbura urupfu ariko ruba hitanye. Mwene data ntuzi urupfu rwawe ariko nimwihane mureke kudamarara mu vyisi. Nimwihane mushaka Imana, mureke gufyina bene data. Kino gihe tugezemo ni gihe cya nyuma, mureke kudamarara. Dore umunsi uraje wakanyitanure, abibone bose n'inkozi zibi zose uzabatonga. Yesu nashimwe cyane. Tero ry'Imana ndabashuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Mwene data uri hose, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ni watangira ino video uyirangize. Dore n'ubutumwa bwiza. N'ubutumwa bwiza mwene data uranyumviriza kandi bureba wewe. Haleluya. Ndashimiye abantu bose bashasha, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Niduharanire ubwami bw'Imana. Niduharanire ubwami bw'Imana bene data. Uyu munsi ndabazanira ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 3. Ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 3. Yesu nashimwe cyane. Ndashuhuje abantu ba mu bihugu bitandukanye, aba mu Rwanda, mu Burundi, muri Australia, muri Canada, muri Amerika, n'abandi baba mu bihugu by'Abarabu. Ndabashuhuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe. Haleluya. Reka dusenge Imana maze twibandanize ubutumwa bwiza. Haleluya. Mwene data, utange ino video uzazuyirangiza. Byukuri uzazuyirangiza. Haleluya. Dusenge Imana mu ijuru. Data wa twese mu ijuru, ndi imbere yawe mwami. Ndakwinginze data, umwuka wera mwami Yesu nasame nawe avuge. Data wa twese, amarangamutima yanjye ntaba ari yakora, ahubwo we mwami Yesu wikorere maze uganire n'ubwoko bwawe, uganire n'abantu bawe. Haleluya. Mana, hariho abantu bafite inyota kugira ngo bumve ijambo ryawe. Data wa twese, ndakwinginze mwami bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndatwitse ndafashe ngiri imbaraga z'abarozi, abadayimoni bose aho bari ndabatwitse ndababohesheje mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Mana, ntaba ari nge mvuga, ahubwo abari wowe uvugira. Haleluya. Mana, singaragare ariko abari wowe ugaragara mu izina rya Yesu. Data wa twese, ndubusa gusa imbere yawe. Ngende iki? Ndubusa gusa. Haleluya. Mana waremye ijuru, mvuge iki Mana, mvuge iki ka Yesu? Ndakwinginze ubwiza bwe bugaragara. Haleluya. Ndasengeye abakobwa, abasore, abamama, abapapa mu izina rya Yesu Kristo bagire neza. Umuntu wese agiye kuvuza ubutumwa bwiza, umugire neza data, umufungure umutima kugira ngo ijambo ryawe ryinjire muri we. Urakoze Yesu Kristo, bana nanjye mu uyu mwanya kugira ngo mwami Yesu Kristo ijambo ryawe rigere kure. Mana, rigende nk'umuriro, rigende rikore. Haleluya. Urakoze Yesu, mwami Yesu,
ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, niba ufite Bibiliya nuyifate maze wewe wisomere. Haleluya. Reka subiremo ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 3. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima ari kuri wapfuye. Reka manze hagarikire ahangaha. Haleluya. Iri ni jambo ntiwiyumvire ko Yesu Kristo arimo arabwira bano b'Isarudi. Rino jambo rikurabwira wewe mukobwa uri muranyumviriza, wewe musore uri muranyumviriza, wewe mu mama, wewe mu papa uri muranyumviriza. Iri ni jambo rikurabwira wewe. Haleluya. Ngo arazi kuvugwa wewe. Yesu arazi kuvugwa. Urumva kuvugwa mbese kuri muzima. Baragutaka ngo uri muzima, ngo nuko uzi guceza mu rushengero. Baragutaka ngo uri muzima, ngo nuko witanga mu murimo ibikorwa mu rushengero. Baragutaka. Haleluya. Barakuvuga neza kabisa kutonda kare ku rushengero. Barakuvuga neza ko ufite ijwi ryiza, iyo uri kuraririmba abantu mbese barafashwa. Barakuvuga neza kuri umuririmbyi wa hatari. Barakuvuga neza kuzi guceza mu rushengero. Barakuvuga neza, uvugwa neza. Yesu arazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima. Bavuga kuri muzima. Iyo babonye uhagaze imbere ukavuga uri kuvuga ngo uri kuvuga Imana, ishengero ryose ngo haleluya, bavuga kuri muzima. Yesu natugiye neza. Baravuga kuri muzima, bagahaguruka we bagakoma amashyi, bakavuga kuri muzima. Nawe ahuri ukishyigikiye ati ndi muzima, barayivuze ko ndi muzima. Ati banshimye, bankunze, ndimo ndavuga ubutumwa, bankunze. Ndadiyakona buri mu gitondo, iyo batashe ninjye sigara mpanga intebe, ndakora ibikorwa byaribyo byose, ndafasha. Baramvuga ko ndi muzima. Ukagenda wabyibye ngo barakuvuga kuri muzima. Reka ndakubwire mwene data, barimo barakuvuga kuri muzima, ariko Yesu yakubona akabona ko wewe uri umupfu, nturi muzima. Yesu yakubona. Reka ndakubwire mwene data, pasiteri wawe ntareba mu mutima wawe, bariya musenga hamwe ntabwo bareba mu mutima wawe, ariko Imana yo mu ijuru ireba mu mutima wawe n'ibyo ukora wishije, ikababara. Ati yaba mwari muzi ukuntu ameze, ati yaba mwari muzi ibyo akora, yaba mwari mubizi, ntabwo mwari kuvuga ko ari muzima. Ugenda warapfuye, wewe uri umupfu. Nubwo uhagarara ukavuga za haleluya 10, Imana ibona ko uri umupfu, wapfuye. Ngo irazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima, ariko uri wapfuye mwene data, uri wapfuye. Uzi kuba uwa mbere gutwaza abakozi Imana ibitabo, ariko Mana yanjye ubwibone.
uhaguruka ugiye gutwaza abakozi b'Imana ibitabo ukamenga amaboko yabo yaracitse. Ubwibone ngo batantwaje ibitabo ngo ntago nahaguruka ngo ntago nagenda namba. Reka ndakubwira, warapfuye yewe pasiteri we, warapfuye yewe muhanuzi, warapfuye yewe diakoni, warapfuye uri umupfu. Imana ibona ko uri umupfu. Haleluya. Muri ko murakora ibizira, mukabikorera mu rushengero, mu nzu y'Imana, mugasambanira mu nzu y'Imana, mukavuga ngo muri abakristo, bakabataka ngo muri bazima, yamara mwarapfuye. Imana ikirabareba ikabona ko mwapfuye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu natugire neza. Iyo muri ko muceza muhenereje imbere y'abakozi b'Imana, muragerageza hano ya imyenda ikamanuka maze mugasimbasimba n'amabere ngayo ariko aragenda agaragara ngo muri ko muratamba Imana. Mwarapfuye. Imana iri mirareba, mwarapfuye. Abantu bagahaguruka ngo batambye neza, ati bari kwareba amabere yawe arangaye. Mwambara imyenda irangaza amabere, iyo munamye amabere yanyu aragaragara. Mwarapfuye. Muri ko murakurira abantu gusambana, muri ko muratuma abasore basambana, muri ko muratuma abagabo basambana. Mwarapfuye. Mwarimuye Imana mu mitima yanyu, mukobwa warapfuye, mumama warapfuye, musore mupapa uri muranyumviriza warapfuye. Imana irikira kureba ko wapfuye wewe. Iyo miregezo mwambara, mukambara amapataro mwashikanye ku kibuno, mukagenda mu nzu y'Imana. Ibizira mwabyinjije mu nzu y'Imana, ibizira, ubusambanyi, ubujuru, uburyarya, uburozi, ubwo bwose mwabyinjije mu nzu y'Imana. Hanyuma ngo Imana ibarebe neza. Imana ikira kureba wewe uri umupfu. Niko Imana ikwita. Mwene data, Imana ikwita kuri umupfu. Nubwo pasiteri wawe avuga kuri muzima, nubwo umudiyakoni kureba akabona kuri muzima, yewe bareba inyuma, ariko Imana irafite umujinya ngo ntukonje kandi ntubize. Wewe uri umupfu. Yesu natugire neza. Yesu nakugire neza uri muranyumviriza. Ubwami bw'Imana buri hafi. Mbega ko muri ko murafinatsa, muri ko murifata uko mwiboneye. Ntabwo mushaka agakiza, ntabwo mushaka Yesu. Dore ko nababwiza ukuri, umwami Yesu araje. Mwene data, tunganya ibidatunganije. Haleluya. Murabarozi, muroga abagenzi banyu bo mu rushengero, musenga hamwe. Uri umupfu. Yesu natugire neza. Utwo tumini mwambara, mbe mwarabuze imyenda zibakwiye. Ayo mafaranga muronka yo kugura imyenda imigufiya, mbe ntabwo mwayakoresha mu kugura imyenda bakwiye. Ni kubera iki muri ko muratuma abantu basambana? Ubusambanyi bwabaye bwinshi mu rushengero kubera utwo tunyambaro. Murafata amabuno mugahambira, mwagenda mukagenda munyungusha, mukaja imbere y'Imana ngo mugiye guceza, mukagenda muheneza ngo mugiye guceza, kugira ngo abasore n'abagabo babone amabuno yanyu bagira iki, babashuhire. Reka ndakubwira, uri umupfu. Nubwo pasiteri akubona ikuranyungusha amabuno, yewe uri umupfu. Ntabwo muzi kubaha inzu y'Imana. Ahantu hitiriwe ahera h'Imana mwahagize ibyaho mucururiza aho matako, mugacururiza amaguru, mugacururiza amabuno n'amabere. Bene data, dore Imana irababaye. Wewe uri murabikora. Icyo ndakubwiye ngo ihane, reka gufinata.
kwihana, ni mwihane. Imana imwe ashaka ko mwihana. Yesu natugire neza. Haleluya. Ugasanga pasiteri muzima yambaye ijipo igera ku mavi, ngo ni pasiteri, ngo ni umukozi one day, ni umukozi one day, ni umukozi one day. Uwiyambika ubusa wese ngo ndi umukristo, uwihindagura ngo ndi umukristo. Reka ndabwire bene data, ubwo busambanyi muri ko murakorana n'abo bantu muyoboye cyangwa se n'abo muhuye n'abo mu muhanda, kubera izo nyambaro, ndabwiza ukuri Imana izabatwika. Ni mwihane muve mu nzira zanyu mbi. Yesu natugire neza. Kondomu ni mu rushengero, prudence, mvuge prudence, ni mu rushengero. Family planning ni mu rushengero, muri ko murigishwa ko atari icyaha. Sibyo se? Muri ko murigishwa ko prudence cyangwa se mvuge condom, prudence ko atari icyaha. Muri ko muragira iki? Muri ko mashango ntimubyare ngo mubyare ku rugero. Ukamengo Imana yarigeze babwira ngo isi yaruzuye. Abasambanyi, ugasanga pasiteri muzima agiye mu isoko, ajanye prudence mu rugo, agiye kumonana n'umugore we akoresha prudence. Cyangwa se ugasanga intangaze azisheshe hasi ngo arimwe aratinya gutera umugore w'inda. Ibyo se nimiko murabikora? Muri ko murabikora, wewe uri murandeba, uri murabikora, uri umupfu. Nubwo utonda kare mu rushengero uri umupfu. Nubwo ubu wa mbere mu kuririmba uri umupfu. Nubwo diakona ukabyuka karuja gukirina urushengero uri umupfu. Abisi bakubona kuri muzima, ariko Imana yikubona kuri umupfu. Nuko iyo umuntu ari murabwiza ukuri mu byanga, reka ndababwira, nzababwiza ukuri, ndababwiza ukuri kuko ni by'Imana yantegetse. Ndababwiza ukuri, mugenda kuzana ibintu zenye ibibuno byanyu ngo hajya ngo bigire ngo babyimbishe ngo bibe ngo ibibuno bininiya byo kumaziki. Ibibuno byo kumaziki mwene data kico arivu wikoreye, ubwo bwibone n'ubwiki, iryo nivu wikoreye. Yewe icyo ngicyo kizajoga mwinyo, icyo ngicyo wikoreye ngo ni kibuno, ngo ushaka ngo abagabo mwingo n'abasore, reka ndakubwire kizajoga mwinyo. Uwo shaka yakwihana akava mu nzira zembi. Muri ko murakura mwinza ngo mwazitwaye mutabishaka, ngo reka tuzikuremo. Reka ndababwire mwene data, wewe uri muranyumviza, iyo nduri murakuramo, niyo nduri murapanga gukuramo, ijisho ry'Imana rikorera kureba. Icyo nakubwira, iyo migambi yo kwica umuntu Imana yakuremeyemo, nubihagarike. Nutabihagarika, dore uburakari bw'Imana bukuri ku mutwe. Haleluya. Uburakari bw'Imana bukuri ku mutwe. Barabagira iki? Barababesha. Ngo mugende muri za family planning, ngo ntago byara budashoboye kurera. Ndakubwiza ukuri, aba bose barimo barakubesha. Ejo ntago bazaza kugutabara. Ejo ntibazaza kugutabara. Uzasamba, umviriza, uzataka, abo ngabo bagushize mu ibyo bintu bibereye aho ngaho. Haleluya. Bene data, isi irimo irarangira. Uwoshaka yashaka Imana bigishoboka kibonwa, akayambaza ikiri hafi, kuko hazagera izagera kure, izaja kure ku buryo utazayibona. Uzayihamagara yicecekere. Haleluya. Bene data, uwo shaka yakwihana,
uwo shaka yakwihana. Bari ko barakwinjizamo inyigisho zitwa ngo akira, umugisha, umugabo, abana, amazu. Reka ndakubwire, hariho abari kubarapfa batabishyitseho, n'ababifite nabo biri ko birabamarira iki? Kugira ubutunzi ukabura ubugingo bimaze iki? Barimo baraguha amagambo, akira. Iryo jambo rya akira ni kubera iki urimo urarigumiza mu mutima wawe? Ni kubera iki ryabaye ikigirwamana? Imana ntayo ukeneye akira. Ngo Imana ibubakira urugo, murasambana, murikinisha abakobwa mwirirwa muri sambanya, abasore mukirirwa muri sambanya, ariko ngo Imana ivuze ngo ikubakira urugo. Ubuyobe, inyigisho za antikristo nizo bariko barabatamika kugira ngo ntimuze muve aho muri. Bene data, antikristo ni wari mwarakora kino gihe. Inyigisho z'ukuri ntazo bashaka kubabwira. Imigisha Imana iguhaye umwana, nta bari ko barabaronka batabasengeye cyangwa se batabahanuriye, cyangwa se ugira ngo uronke umwana barinda kuguhanurira, cyangwa se ugira ngo uronke umugabo barinda kuguhanurira. Reka ndababwire ngo umuntu wese adashaka gushaka Imana hakiri kare ntago azayibona. Umwami Yesu aje gutwara umugeni. Umwami Yesu aje gutwara umugeni. Haleluya. Amapornogarafi. Ubu umusore yicara ku ifone arimo arareba amapornogarafi. Ejo kavuga ati mukozi w'Imana, ati ndasaba. Usaba ibiki? Ko uko gushuha kwawe ari wakwikuriye. Uko gushuha kwawe ni wewe wakwikuriye. Gusa reka ndakubwire mwene data, nimba udashaka gufata umwanzuro ngo uhagarike kureba ayo mapornogarafi, Imana izakurimbura. Imana ntifyina. Wewe rero, wewe ufite amatwi n'ubwenge, ubwirwa ijambo buri munsi ukagumwe ngo igikankara, ukamenya ngo igikankara kabisa kitagira n'inyama. Reka nakubwire, igihe kiraje kandi kiri bugufi kirasohoye. Umuntu wese adashaka kwihana azaronka ibibazo. Muragenda mu rushengero mukicara mujanwe n'imigisha, ari uvuga ngo njanwe n'ijambo ry'Imana. Ibyo ntabwo biri mu bitekerezo byanyu. Murabapfu. Imana ikubona ko wapfuye, nta buzima ufite. Abantu bakubona uri kuratambuka mu muhanda ngo uri muzima, warapfuye kera. Buri muntu akwiye kwisuzuma. Ni kubera iki Imana ikiravuga ko ndi umupfu? Reba neza, subiza ubwenge inyuma, wibuka waguye, wibuke ibyo uri murakora, wibuke nibiki biri ko biratuma Imana ikwita kuri umupfu. Iki ni igihe cyawe cyo kwisuzuma. Reka dusome ijambo ry'Imana hano ku murongo wa 2. Gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanjye. Ngo gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe Imana yabonye cyangwa se Yesu yabonye imbere y'Imana. Haleluya. Ngo gira ube maso, mukobwa gira ube maso, musore gira ube maso, mumama mupapa gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Haleluya. Iri ni ijambo ryawe rikuje. Iri ni iryawe, nturyirengagize. Buri muntu arazi uko arimo aragenda. Buri muntu arazi we ariyizi.
ari iyi si. Haleluya. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Ku murongo wa 3, ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, ubyitondere, wihane ntabyo gufyina, ntabyo guca ku ruhande, ntabyo kuvuga ngo yaraje gankora kwibere ngo hanyuma aramanuka ashira intoke mu ijipo uvuga ati narasambanye ndi umusambanyi. Reka guca ku ruhande, ngo yarashuse, no vuga ati ndi umujura, atuza akanwa kawubwira Imana, uyibwiza ukuri utanyuze ku ruhande. Haleluya. Muri hana mukihana nabi, niyo mpamvu mutababarirwa. Muri hana nabi mukabesha Imana, hakubwiza Imana ukuri murayibesha. Reka ndakubwire ngo ibikorerwa mu mpisho bizashirwa ahagaragara. Ibyo ngibyo uri murakora wishije, ibyo ukwikinisha ukorera mu idushe, ugakorera mu cyumba, ugafunga mbese ugakorera mu cyumba. Izo pornography abantu bareba bambaye ubusa, abarimo barasambana, mbese arimo bararongorana banyuze mu kibuno hose no mu kanwa, ukabijana ukabishira he, ukabijana mu rugo rwawe. Reka ndakubwire, ibyo uri murakora wihishije, Imana izabishyira ahagaragara mutihana. Ino jambo wihane ni wowe uri kurabwirwa. Imana irazi kuri umupfu, Imana irazi kuririmba kuri umupfu, Imana irazi ko udiakona uri umupfu. Nubwo abantu bavuga ngo ujya n'umukozi w'Imana, wapi, uri umukozi wa Satani, uri umupfu. Tunganya ibisigaye biratunganije, nutunganye ibisigaye biratunganije. Haleluya. Nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Nutaba amaso, Yesu araje nk'igisuma, nk'umujura. Yesu araje nk'umujura, ntabwo uzamenya igihe azagushikako. Haleluya. Yesu kuvugiye bakamuvugiye kataraza. Reka ndakubwire ko niba Yesu atinze gato, urupfu raje kwirukanga. Ese ni rwaza ruzasanga ruri tayari? Yesu Kristo ari mwarimbura anyuze mu rupfu, cyangwa se binyuze mu rupfu. Yesu Kristo arimo arimbura urupfu, ariko ruba hitanye. Mwene data, ntuzi urupfu rwawe ariko nimwihane, mureke kudamarara mu by'isi, nimwihane, mushake Imana, mureke gufyina bene data. Kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma, mureke kudamarara. Dore umunsi uraje wakanyitanure, abibone bose n'inkozi zibi zose uzabatongora. Buri muntu afite amatwi n'ubwenge, yarakwiye kwihana akava mu byaha. Uzi iminsi umaze iyo usigaje ntayuzi, imburi iguma ikuzaho. Mwene data, uyu ni umwanya wo kwihana. Niba no magambo yagufashe, ja mu cyumba cyawe wugare cyangwa se ufunge, upfukame waturira Imana, ubwire Imana guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma utayibeshe. Ubwire Imana ikubabarire kandi uyibwire kutazongera, wihane, ubwire Imana. Imana iri tayari kukumva, Imana iri tayari kukubabarira. Genda ubwire Imana yawe, imbabazi z'Imana zikugereho.
ariko Imana ibabarira ushaka kubabarirwa. Haleluya. Ndaguhaye umwanya ubwira Imana ibibazo byawe by'ibyaha. Simvuze iyo nzara n'inuze n'ubukene, ndiko ndavuga ubwo busambanyi bwawe, n'ubwo burozi, n'ubwo bujura, n'ubwo kwikinisha, n'ubwo kwirongoza intoki, uko kurongorwa mu kanwa, ibyo byose atura Imana sukariya, uwo n'umwanda. Kurongorwa mu kibuno, aturabwira Imana, uwo n'umwanda, suka hasi, bwira Imana ibyo bintu byose kuveho. Ndakubwiza ukuri, Imana irakubabarira, ariko niba ushaka imbabazi nimubwize Imana ukuri. Tugiye gusenga. Warangije kubwira Imana, warangije kubwira Imana ibibazo byawe by'ibyaha, warangije kuyibwira ko wibye no ku kazi wibye, watukanye ku kazi, nta ndero ugira ku kazi, abo mukorana wabarembeje ubirukanisha, wabibwiye Imana, wabwiye Imana ko uri kaboko ku kazi ugumutoratora, wabwiye Imana ko iyo utuye amafaranga wabonye uwayataye kutayamuhereza. Byose suka hasi, uyu n'umwanya, suka hasi. Urashobora kuryama ntubyuke, suka hasi mwandiko urimo. Ijambo rivuga ko wewe wapfuye, byaje kuri wewe, kandi rivuga ko wihana. Ihane mugabo we, ihane mu mama we, ihane wa mukobwa we. Izo za karese zikumaze, bafyonda amabere nk'inuze nk'amavuka yatemye, amabuno yo ntiwareba, barayakanda kabisa. Bwira Imana ko ejo bagukanda amabuno, bwira Imana ko amabere yawe bayonse, bwira Imana ko mbese bakurongoje intoke ejo, bwira Imana mukobwa kw'indimi ko mu kanwa kawe bashize indimi, bwira Imana reka guca ku ruhande. Ese ni muriko murabikora, ihane. Bwira Imana ko uca inyuma umugabo wawe, bwira Imana ko uca inyuma umugore wawe, bwira Imana ko ufite ubwibone, bwira Imana ko ugiye kubireka, bwira Imana. Atura Imana, ja mu cyumba cyawe nkuko nakubwiye, pfuka mubwira Imana ibibazo byawe by'ibyaha. Bwira Imana ko umaze gusambana n'abagabo barenga bangahe, bwira Imana ritayari kukubabarira. Wihane ntuzubyongere, bwira Imana. Nimubwira Imana mupapa, bwira Imana ese urindiriye iki, bwira Imana kuri umurozi wa mumama we, bwira Imana ko agize umugabo we debire, bwira Imana ko agiye kumuzanira uduti kugira ngo agukunde, bwira Imana ikubabarire. Atura Imana, reka kwibikaho imyanda. Ijambo bivuze ngo wihane ngo kandi ngo ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Haleluya. Bwira Imana ko amatwi yawe yatubaguye yuzuye amaherena 6. Bwira Imana ko wakuye akanyama ku gutwi kwawe. Bwira Imana ko amabere yawe agenda arangaye. Bwira Imana ikubabare maze wambare wikwize. Bwira Imana ko amataka ari yagendera hanze. Bwira Imana maze Imana ikubarire uhagarike kabisa umwanzi w'Imana n'ibyaha. Bwira Imana ko magambo uvuga ibigambo by'ibiterasoni bishishe. Bwira Imana ikubarire kano kanwa ntagara ko kuvuga ibiterasoni. Bwira Imana ko amaso yawe areba ibintu bipfuye. Bwira Imana ikubarire iri tayari. Yavuze ngo wihane. Ijambo ryakujeho ngo wihane, niko ryavuze, wihane. Bwira Imana ko mu mushatsi wawe harimo agaproduit. Bwira Imana ko harimo igisuko. Bwira Imana Imana irakubabarira.
bwira Imana ko ku nzara zawe hari kibifeki ibintu zenye ibyara bitari ibyawe. Bwira Imana ko washize kamarangi. Bwira Imana ko iminwa yawe umengo ni inkoto. Bwira Imana ko washize kamarangi. Bwira Imana aturira Imana. Tugiye gusenga. Warangije kwatura, warangije kubwira Imana. Tugiye gusenga Imana. Iri ni ijambo rikujeho. Mureke kugendana ibyaha mugenda gusangira umuntu uzenye kurya ingaburo ryera munuka Imana ibabona ko muri abapfu mwapfuye kera. Pasiteri yakubona uri kuratwaye isahani iri kw'imikate aba bose bakagira ngo uri muzima, naho Imana yabonye ko iyo sahani wagiseka imibembe. Ujejeta imibembe n'ibiraso mu buryo bw'umwuka, uri umupfu. Iyo Imana iri mwareba ukuntu abantu bari kubara bari kuvuga neza, uri muraririmba, Imana iri kubona mu mwuka ko mu mwuka ko wibereye imbwa. Mu mwuka ko wibereye imbwa. Imbwa n'umusambanyi. Yesu nakugire neza, wihanye. Buri muntu azi ko afite ibyaha muri we niyihane, asuke iyo myanda hasi, ayisuke hasi, ayaturire Imana. Bwira Imana kabisa bimusohokemwo, Imana imubabarire. Tugiye gusenga. Warangije kwihana, tugiye gusenga Imana. Warangije kwihana, uramenya ko wabaye icyari mwigisha. Ukwiye gutera intambwe, kandi wirinde Satani ntagufate, ntagushukishe bya bindi wahoramo, kuko Satani aragerageza kugushukisha bya bindi wahoramo kugira ngo bisubiremo ntiwemere. Imana amaze kukubabarira. Tera intambwe, wisubire inyuma. Tera intambwe, ntusubire inyuma. Uri mu rugendo. Dore Yesu araje. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe wagiriye abakobwa, wagiriye abasore, wagiriye abapapa, wagiriye abamama. Mana Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ubaha imbaraga Mana zo kunesha ibyaha. Data wa twese mu ijuru, bafashe umwanzuro kugira ngo bagukurikire. Mana bakwaturiye ibyaha byawe, bakwaturiye ibyaha byabo. Data ndakwinginze ubabarire Data. Haleluya. Amaraso yawe y'igiciro, haleluya, ababeko. Ndagushimiye ko wababariye Imana. Ndakwinginze ubaha imbaraga. Ndakwinginze baje imbere nabo kushima. Ndakwinginze Data twese wagire neza. Haleluya. Rino jambo rigende rigira ikimazi mu mitima yabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabahe umugisha abantu bose bemeye kwihana bakava mu nzira zabo mbi. Imana nyina amahoro nibaha imbaraga zo kunesha ibyaha mu izina rya Yesu. Reka ncisheho impanuro. Mwene Data, ziriya nyigisho z'imigisha n'izikuzimu ntukazemere. Ikintu cyose kiko kirakubwira gukunda isi, ikintu cyose kiko kiragutegeka gukunda isi, ntukacemere. Iwanyu ntago ari ngaha mu isi, iwanyu ni mu ijuru. Icyo ukwiye gukora, ukwiye gushaka mu ijuru, ukwiye gushaka Imana, iby'isi ukabivamo. Nubwo uri mu isi, ntabwo uri uw'isi, ntabwo uri uw'isi. Nimushake Imana. Inyigisho za Antikristo muzireke. Shaka Imana ku gatwe kawe. Niwumva umuntu akwigishije ibintu by'imigisha, uze ukemera mu izina rya Yesu. Uze ukemera mu izina rya Yesu, kuko izo nyigisho za Antikristo nizo zuzuye. Nizo zuzuye ziko zirakurura abantu zibajanye mu irimbukiro. Kandi abarimo barazumviza ni benshi, zibaryohera amatwi. Reka ndakubwire, wewe wemeye guca bugufi ugasaba Imana imbabazi,
ntiwemere ko satani yongeraho gukurura kandi. Uri cyaremwe gisha, uri cyaremwe gisha, kandi Imana iragukunda. Niyo mpamvu ino jambo rimwe riravugwa, niyo mpamvu ino jambo buri Imana imwe iraroba, irimo iraroba. Wewe uri samaki, iri jambo n'urusenga. Urusenga niko Imana imwe irakoresha, ijambo ryayo niryo Imana imwe irakoresha kugira ngo irobe wewe, igukure mu ishayo ry'ibyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru iragukunda, niyo mpamvu ivuza no magambo inyuze muri nge. Haleluya. Mwene data, musore, mukobwa uri muranyumveza, urashobora kuba uri muraneshwa n'icyaha cyitwa kukinisha. Waragerageje kukivamwo biranga. Fata amasengesho. Ibintu byose bituma wisambanya ubireke. Ari amapornography ureba ubireke. Ari abasore baguhaza za karisi ubava inyuma, ugende kure. Haleluya. Ufata umwanya wawe bwite usengera icyo kintu, Imana izakigukuraho. Mufata umwanzuro. Fata umwanzuro. Uhagarike ibyo bintu, ufata amasengesho. Imana izakugira neza. Abasore muri ko muri kinisha, basore, ibyo bintu kubihagarika. Bihagarike, fata umwanzuro. Niwamara gufata umwanzuro, uce ufata amasengesho yo kuza wisonzesha usenga Imana. Niba ari amabuno y'abakobwa atumushuha ugaca wisambanya, gerageza. Ubonye umukobwa guciyeho yambaye ubusa, zukemera mu izina rya Yesu. Muri wewe ntuzuwatura, muri wewe mu izina rya Yesu, kwaza bari daimoni ryagarutse ryanyuze muri ya mukobwa kugira ngo ritume usambana. Niwabona umuntu amabere ari hejuru, kemera mu izina rya Yesu, umwuka mubi ntuzu kwinjira ngo tumushuha, kuko imyuka mibi niyiri kiratuma abantu bambara ubusa kugira ngo bafate wewe mukobwa, wewe umusore. Ndabinginze kubw'imbazi z'Imana, ni musengere ibyo bintu biri kubirabananira guheba. Imana izababohora. Yesu nabaha umugisha.